education. That is why we are here. Wacha tusikie mwisho. Kiharo-inĩ kĩa mũingĩ mwena wa Karangatha Kinangofu nĩ kwanyitĩte rũhonge-inĩ rwa magoti na mũingĩ wa Kinangofu maracemanĩtie nĩ ũndũ wa ũrugũria ũcio na gũthomithia mũingĩ ciĩgiĩ ihoto cia ciana o hamwe na motungata mangĩ ma rũhonge rwa ũcirithania. Mũcirithania wa igoti rĩa Injinia Harrison Andika akĩruta mũkana mũhiũ kũrĩ arĩa marĩ na mĩtugo ya kũnyamaria ciana na ho akeranĩra gũtigĩrĩra ciana iria cianyitwo kĩa hinya nĩ ciaruta wĩra wacio mbere ya ciumia 2 ithirĩte rĩrĩa cira wahandwo igoti-inĩ. So if you do not give me the story properly, if you do not give me the details, sitaweza kufunga hawa ambao wanafanya haya makosa. So please be careful as how you collect your evidence and how you store it. Ulisikia kuna msichana aliongea hapa akasema one of the things we need to do is enhance collection of evidence. Hiyo ndio nafanya watu wanaachiliwa hapa nje. Na ile kitu tunafanya kwa shule ni kujaribu kuelimisha hawa watoto na pia walimu huwa tunawafanyia training kuhusu watoto, kwa sababu sisi tuko pale kuhakikisha hawa watoto na sana sana watoto wasichana wamepata support yenye wanahitaji, the empowerment they need to be able to live self-determined lives. Na aciari nĩ moritio gũtigĩrĩra nĩ mamenyera ciana ciao wega na kũhũra riboti hĩndĩ ciothe kũrĩ na ciĩko cia ũnyamaria wa ciana matũũra-inĩ mao. Nataka kuwasihi leo, mtoto akifunja sheria usiseme wewe mtoto wa serikali. Kwa nini? Serikali ukipatia mtoto serikali ipembelezi, itamtoa kwako, itampeleka mahali pengine. Huyo mtoto akirudi hapo maybe baada ya mwaka moja utakuwa unamjua? Hautakuwa unamjua. Ndio naonanga ripoti yoyote tunakuja huku kwa mashinani ndio tuweze kufanya reconciliation na victim na tuhakikisha kwamba huyo mtoto hajapoteza nafasi ya kwenda shule. Lakini unapata sisi kama community badala ya kuhakikisha huyu mtoto amefika hospitali unapata amefugiwa. Mahali amefugiwa hapati haki yake ya kuwa na uhuru wa kutembea, uhuru wa kupata matibabu. Kwa hivyo tuko na hao watoto, usiaibike kupeleka huyo mtoto kwa health facility ili apate matibabu ile inahitajika. Kahinda-inĩ o kau mũingĩ nĩ ũthingatĩtwo kwĩmenyeria kwandĩkithia macira kũhetũkĩra nenda-inĩ kana njĩra cia kĩrĩu nĩguo kũnyihia mũhatĩkano magoti-inĩ. Unaanza kwa CPV, unaenda kwa chief, unaenda kwa hospitali, unaenda kwa police, unarudi kwa CPV, unakuja kwa prosecutor, unakuja kwa children officer, unaenda kwa probation officer. Mtoto anasema tu kila kitu. Nilijaliziwa. It's too much. So we want to stop all that. Mchukue evidence mara moja, within 14 days niletee mtoto, atoe evidence, tufunge mtoto arudi shule aende kusoma. Mambo ya kuweka kesi ya watoto 2 years, 3 years, hiyo mimi sitakubali. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti ya Nyandarua, niĩ njĩtagwo Jimmy wa Muthoni.